Sigurno se pitate zašto jurim čovjeka sa psećom glavom kroz školski hodnik. Da vam pravo kažem, ja se to pitam. Imam običaj da se dovedem u ovakve bizarne situacije. Sve je počelo jučer na času engleskog jezika kod našeg razrednog starješine. Dobro, djeco, gdje je spužva? Ne možemo raditi zadatke ako ne obrišemo tablu. Gdje je spužva? Ne znamo mi gdje je spužva, ne treba nama, vama treba. Jesi vidio? Dosta, ko je redar? Ja sam redar. Sergej, pošto nisi pripremio tablu i pronašao spužvu, bit ćeš zapisan. Zato ćeš, gospodine, sad još jednu sedmicu da budeš lijepo redar, da brišeš tablu, da kupiš smeće pa ćeš se lijepo opametiti. Čuj, nema spužve, a pripremamo se za test. Molim te. Bla, 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 ti ćeš meni doći tu nespreman, tabla nespremna, učionica nespremna. Ljudi ovise o toj spužvi. Znao sam da nije bilo pravedno što mi se dogodilo, ali sam se navikao svih ovih godina na to da me baksuzluk prati, kao jedno otegnuto poređenje koje rijetko ima smisla na kraju. U tom trenutku sam gledao sva ta lica u razredu i sva su mi se podjednako gadila. To je bila namještaljka i već sam počeo razmišljati o tome koja je tokom velikog odmora sve bio u učionici, jer je samo tad spužva mogla nestati. Na prethodnom času je bila tu, a odjednom puf i nema je. Tek tako, bez pozdrava i pisma, nestala je. Ne, nije nestala. Neko ju je uzeo, a ja ću otkriti ko, a možda i zašto. Glavni osumnjičeni Dino Bešić. Glasan i naporan. Uvijek bespotrebno zapada u probleme i nije miran ako ne napravi neki zijan. Vidio sam da je tokom velikog odmora ostao u učionici. A tu je Jalma, budući učenik generacije. Odlikašica i odbojkašica. Sve joj ide od ruke. Priča se da je jednom u 6. razredu dobila 4 i da je čitav dan zbog toga preplakala. Morali su hitno zvati i odvesti je u bolnicu. Kada se vratila, postala je još odlučnija da bude najbolji učenik školi. Vidio sam je da je ranije otišla u učionicu jer je navodno nešto zaboravila. I ona je imala priliku da ukrade spužvu, ali ne vidim razlog zašto bi to činila. Koga sam još vidio u učionici? Da, Lana, naravno. Ona nikada i ne izlazi iz učionice. Ne vjerujem da je ona imala razlog da mi namjesti, ali je možda svjedok zločinu. Lana, hej Lana, halo, jesi li vidjela šta sumnjivo tokom velikog odmora u učionici? Kako misliš? Da se neko nije možda motao oko spužve. Baš ja znam ko se motao oko spužve. Pa ja znam da je bila tu na prošlom času. Neko je morao uzeti. Zašto bi neko ukrao spužvu? Da mi namjesti. Ti stvarno trebaš ići na liječenje. Ozbiljno ti kažem, pa digla se zavjera protiv mene, a to ću ti dokazati. Vidjela sam samo Dinu da je nešto prolazio pored tabla i da se nešto tukao s onim svojim dvojicom. Jesu dirali spužvu? Otkud ja znam, Sergej? Pa pokušaj se sjesti. Razmisliti pa ću se javiti. Ako se još nečega sjetim, i reći ti. Znao sam da je Dino umiješan u ovo, ali kako dokazati? Lana nije bila od neke koristi. Samo mi je potvrdila ono što sam već pretpostavio. Ovdje nešto teško smrdi, a nije naša oprema s fizičkog. Čitavu noć sam razmišljao o svemu što se dogodilo. O izdaji, o još jednoj sedmici redarstva, o toj prokletoj spužvi koja još uvijek nije pronađena. A da ne govorim o testu iz engleskog za koji se nisam stigao pripremiti. Morao sam pronaći način da očistim ljagu s mog imena. Znam kako se osjećaš. Da ti je da dokažeš cijelom svijetu da vrijediš, a ne možeš, nešto te guši. Znam tačno kakav je to osjećaj. Ne sjećam se da sam te uopšte pitao za tvoje mišljenje. Nisi. Ali čula sam da se raspituješ o nestaloj spužvi, a sad kad vidim kako gledaš Dinu i njegove poltrone, mislim da znam na koga sumnjaš. A šta ti tačno znaš o svemu? Znam da je bio tu za vrijeme velikog odmora i da se mota oko tabli. A ti? Imam informaciju da si ti ušla ranije u učionicu. Ja, pa nisam valjda sad i ja osumnjičena. Ja u ovom gradu. Nikome više ne vjerujem. I ne treba da vjeruješ, samo se pazi onih za koje misliš da su ti prijatelji. Oni ti najčešće zabiju nož u leđa, baš zato što su ti tako blizu.
nemaš izlaza, otkrij se. Znao sam da trebam vjerovati svom instinktu, znao sam da si ti krivac. Krivac za šta? Nemaš pojma šta pričaš. Biće nam obojici lakše ako priznaš šta si uradio. Ništa ja ne priznajem jer nisam ništa uradio. Ukrao si spužvu na velikom odmoru, zbog tebe moram još jednu sedmicu da budem redar. Ja nisam ukrao spužvu. Jesi, i malo prije si krenuo da ukradiš još jednu. Ne razumijem tvoj poremećeni ali ću mu stati u kraj. Ja sam samo htio da posudim spužvu iz druge učionice da možemo da radimo mirno test da se nastavnica ne deri na nas. Zašto deram tebi, alo tebi bitan test iz engleskog? Zato što su mi roditelji uplatili privatne časove jer nisam htio da ih razočaram. A maska, šta će ti ona? Da me ne prepoznaju ona moja dvojica, da ne misle da sam štreber. Trebali bismo ići da ne zakasnimo na čas. Sergej, si dobro? Jes. Znaš da si me zamolio da ti javim ako se nečega sjetim. Ne treba. To sve samo umišljam. Niko ovdje neko je zavjeru protiv mene. Mislim da si bio u pravu. Sjetila sam se nečega. Sklonite sve s klupa, samo hoću da vidim olovke na stolovima. Nastavnice, prije nego što podijelite testove, imam nešto da vam kažem. Sergej, samo požuri da imamo dovoljno vremena za test. Hvala, nastavnice. Kao što vi svi već znate, desio se jedan incident sa nestalom spužvom i ja mislim da sam uspio da ga riješim. Nije to nikakav misterij, ti sebi samo umislio da si ti neki inspektor koji rješava neke glupe probleme koji nikoga ne zanimaju. Vidiš, Alma, to sam i ja baš danas pomislio. Pomislio sam i ja da sam to sve umislio. Ali sam na svu sreću uspio da razotkrijem počinioca. Prvo sam posumnjao na Dinu. Zašto? Jer on je uvijek sklon tim glupostima, zijanima i problemima. Ali, u učionici su bile 3 osobe. Lana, Dino i ti, Alma. Ja, zar misliš da bih ja ukrala spužvu pored njih dvoje koji nemaju ni blizu dobar prosjek kao ja? Moja Alma, taj tvoj prosjek je upravo ono što te odalo. Tebi, Alma, nije bitan samo taj odličan 5.0 prosjek. Tebi je bitno i možda čak najbitnije da budeš bolja od svih ostalih ovdje. Namjerno si ukrala spužvu kako mi ostali ne bismo se mogli pripremati za test, da ne daj Bože neko dobije bolju ocjenu od tebe. Koja glupost. Tvoja arogancija ti nije dopustila da primijetiš nikog osim sebe, pa čak ni jučer kad si ušla u učionicu. Vidjela si Dinu i pomislila kako ćemo mi svi pomisliti da je on kriv, kako će se sve svaliti na nedužnog njega. Ali zaboravila si na Lanu. Lana te vidjela kako uzimaš spužvu i stavljaš u svoju vreću za fizičku. Aha, znala sam da lažeš. Uopšte nisam spužvu stavila u sportsku vreću nego iza ormara. Pa, draga moja Alma, time si se i odala. Nastavnice, Alma je jučer sakrila spužvu u ormar da mi ne bismo imali uopšte priliku da vježbamo za test i da bi ona dobila najveću ocjenu, najbolje rezultate kao i uvijek. I uz to si, Alma, mene nedužnu osobu ukopala i osudila me na 2 sedmice redarstva. Toliko od mene, nastavnice. Nadam se da ćete na osnovu iznesenih dokaza kazniti one koji to stvarno zaslužuju. Sergej, priznaj da nisi učio pa želiš da odgodimo test. Prvo priznajem, ali ovdje mi sada o spužvi govorimo. Nijedna spužva neće obrisati ljagu sa Alminog imena. Alma, nemoj to više da radiš, okej? U redu, nastavnice. Dobro, smirite se kako bismo počeli s testom. Znači nju, koja je ovo sve uradila, nećete kazniti. Sergej, stvarno mislim da preuveličavaš stvari. Čovječe, ti od muhe napravio slona. Alma je odlikašica, uzoran učenik, dijete za primjer. Vjerovatno se samo htjela malo našalit s vama. Ma daj!